ka lempung yelekai football kabla tip kum ka second Dr. Jerens Memorial Knockout Football Tournament kabla penyai da ka Nongplu Sports Association kala poino sya kabakut mentakasni sajany Hamadan Umden. Hakasni penkut ia kani ka lempung lawan ban sakilang da usamla aibor lang khongji wei urang yelekai football balapau jong kari bat ka jela harangkat ka jingya don lang ki khun jong ulet Dr. Jerens ki bakan thub yo ba Meral Bonds uba Mark Bonds usamla return mersing ubadai presiden ka Nongplu Sports Club bat kiwe ki riurang ba ajong athain kane kalempung yelekai football kabala penlong Hamadan Umden kadai na kabantaban penne pensa ya ka jingkan mau bat ki jingno senyang jong Dr. Let Jerens ha ka jingya khun final ha kane kasngi la sakhi ya ka jingya khun ka ba itenat ha padeng ka Umphing Thymmai Sport Club Persha ya ka Denova Football Club ka jingya lekai kala long shisha ka ba itenat Henry ha kabakut ka Umphing Sport Club kala Korea ka namjob hadin bakla Pynliem no ya ka Denova Football Club da ar la ka wei ka kanhun ka bala job ya ka lempung kata ka Umphing Sport Club kala yo banra ya ka song pisa san pho hajar tangka bat ka Denova Football Club ka bawan baar kala yo ya ka song pisa lai pho hajar tangka la samru ya ki kusnam shimet kuntup ya ka nam best player best goalkeeper top scorer lembat ki wei ki kusnam sya ki rang yele kai ki bala pau ha ka te ka lempung wan mangaru haru mentang ngadang ila kai kawai bang iya ya football kawai ru bang stunat bang perfect yelde kendu iba return ru nomor ngadang ila kai ribu hoidi nomor bang song kha ha musling ka sojan saboy poi la kai ribu hoidi dai ngar ngadi nong kendong senong jongari na lengkhan kri borda jong India bat bangla de ndai tang kawai ngakwa ban ong khamta me ki players ki bilang kena ki badan kasap kopong ba pini pendan kampung ya kasap kopong ba fiadan hendrei tangkawai ngaswa benong ba fiadan kamban ya tristem bat pihak yadan disiplin ha barok kiliang nganom jer yuai ba yuai namar ba ngasemhi dalade ba kasap kopong lani katalen kalong leno la dangim tristem bat sakawai ru ngasi sem borobor ba Jidon ki kena ki baut bangiwan nak yeng kesem ka baduk bakumli kuntai yimla banwan sene yimla ban yu kata kadi ketang kadau namar ba dada jidon kasap jidon disiplin sadan hi manu banyarap ni sene kajing duk kenema bang khangla namar bang akrenya kata kentien namar ngar ngadai wehi wan nak long yeng long sem ka baduk perbangawan ki seslong suan sa ki bahayeng basen bantuan puli Dari tang nak jing kristem idan iwe isinia pria ibai salang haju pedong hasilom ilim i bailam yang mekwa ila kai ngong hoi mekwa tu yang salong kumle minta hang ni kapor nagal yang jongahi ngamdan wan ai kata kaspa kapau ndai kai gwangala ban kular lada dan Keluar iba ibet sisa badan nak sap pong si iba return iba James game kanong kami lenti iba Meral Bond mu ibun kam rina kini kidan sisa de kena badan nak sap pong hila ban ifu nya ka kanong pentai tang ya kibidan sap ndai kita ki bahayeng bahasa ni so kanong penjurang than ini keren ngakit bok kirbiang ini kita berarti bepeni la kai bha penun yang ingin nong pekai, ngal mentang ada nong pekai. Yang kata job kerem sadan bayi football. Kiba job senang sofa, kiba rem senang tristem makin job. Akan next tournament. Akan ben bagani ka tournament pindang ya peteng biang lesem senang. Tangiri kentien kublai si hajar ngon.